how are you? I would like to tell you that if you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Reka amakuru yacu twerekeze mu karere ka Nyarugenge. Habimana Asumani, umugabo w'imyaka 41 wo mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge, amaze hafi amezi 5 yaraburiwe irengero. Nibwo ababyeyi biwe bahamagaje itangazamakuru bakajyana n'ikirego kuri RIB, ubwo bavugaga yuko n'ubundi ikirego bari barakijyanye kugira ngo afashwe cyangwa bamufashe gushakisha umusore wiwe w'imyaka 41. Ariko nge sinibaza impamvu umusore w'imyaka 41 aburirwa irengero, kuko uyu nguyu ntago aba ari umwana, bivuze yuko aba akuze cyane. Turongera tugaruke mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari Kambyo, aho umubyeyi ari gushaka ubufasha ubwo afite umwana wiwe wavunaguritse amaguru, akaba yaragiye kumuvuza bakamusaba amafaranga menshi, ubwo avuga yuko nta bushobozi abifitiye. Bivuze yuko amafaranga bamuciye ni 295 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo umwana wewe avurwe. Bivuga yuko arakinnye cyane, nta mafaranga afite yavuza umwana we. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo turahera mu karere ka Nyarugenge. Habimana Asumani, umugabo w'imyaka 41 wo mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge, amaze hafi amezi 5 yaraburiwe irengero. Umuryango we wabwiye TV na Radio 1 ko wamushakishije hose ndetse ukanabimenyesha inzego z'umutekano, aho kuri ubu bahangayitse. bimaze igihe kinini yaraburiwe irengero, ariko cyane yuko uno mugabo nta kibazo yari afite mu rugo rwe, kandi bivuze ko bamubuze nta mbogamizi cyangwa nta kiyatarabanye nabi n'umuryango we, kugira ngo henda bivuga yuko yagiye ahunga umuryango cyangwa yagiye mu rugo we hari amakimbirane, yenda bikaba aribyo byatumye agenda. Ariko umuryango we wabwiye TV na Radio 1 yuko nta makimbirane yari afitanye n'umuryango wiwe, ahubwo ntago bazi uburyo ki yagiye. Niyo mpamvu rero bakomeza kwibutsa abaturarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda, ndashaka kubabwira ikigero cy'uno musore, nkaza kubashyiraho n'ifoto namwe wamubona mwatubwira. Ari mu kigero cy'imyaka 42, bamwita Habimana Asumani, ni imibiri yombi, kandi ikindi ni umusore ushabutse, ni umusore ukunda abantu cyangwa ugira urukundo. Bivuze ngo nawe uramutse umubonye waduhamagara kuri 0788460285. Reka nanone tugaruke mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari Kambyo mu karere ka Bugesera. Umugore w'imyaka 75 y'amavuko wo mu murenge wa Mayange mu kagari Kambyo mu karere ka Bugesera, aravuga yuko ndetse nta bushobozi afite bwo kuvuza umwana we. Mwemuretse gatonye kugira ngo aya makuru mwese muze kuyumva tuyasobanure neza cyane. Umubyeyi wo mu kagari Kambyo umurenge wa Mayange mu karere ka Bugesera aravuga ko akeneye ubufasha bwo kuvuza umwana we wavunitse amaguru, cyangwa akaba ari akeneye ubufasha ngo akaba yaramuvuje, ariko amafaranga cyangwa ubushobozi bwe bukamubana bukeya, akaba ari gusaba ngo nimba hari uwamufasha amufashe
ndaza kubashyiriraho nimero ye kuri screen. Umuntu wakumva ashaka kumufasha rwose yamufasha nk'abanyarwanda, murabizi uko dufashanya, ariko si n'itegeko. No kuvuga ngo amafaranga yaciwe mu bitaro kugira ngo avuzwe cyangwa umwana we bamuvure ibihumbi 295 by'amafaranga y'u Rwanda yasabwe na muganga, ubu akaba arwariye mu rugo. Mana yanjye, Mana y'isi n'ijoro, bivuze ngo rero uyu mwana yavunitse amaguru, ariko amafaranga baciye umubyeyi ntago yayabona. Ubwo urumva nimba umuntu yarabuze 295, urumva yuko rwose arababaje cyane. Bivuze yuko rero nta n'ubwo yanagurisha n'agasambu. Mbega umuntu uri gusaba ubufasha gutya ntago yanagurisha n'agasambu, buriya nta n'agasambu aba afite, avuga ati yenda aka gasambu ndakagurisha nkuremo amafaranga njye kuvuza umwana wanjye. Ni ukuvuga nyine biba ari ibibazo cyane bikomeye cyane, ariko nanone ni hatari kabisa. Ariko Imana ndabyizeye yuko iri bukore, natuze ashyire umutima hamwe. Umubyeyi cyangwa Imana ni umubyeyi, niyo itureberera. Bivuze ko rero nanone tugiye kugaruka nanone ku kibazo cy'uno musore witwa Habimana Asomani w'imyaka 41 y'amavuko mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge, waburiwe irengero cyangwa yabuze hakaba haciyemo ibyumweru 5 ataraboneka. Bivuze yuko rero uyu musore nawe turaza kumugarukaho tumuvugaho byinshi. Ese ari musore ki, yakoraga iki? Ariko nyeka yuko amakuru yacu nahanga tuyashoreje. Nanone turongera tuze kugaruka ku makuru y'undi muntu ukomeje kumvikana nkaho ari icyamamare, ariko reka no kubivugaho byinshi. Murakoze cyane, mwakoze kwitabira Kidasamura TV Rwanda. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mwana mubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogo tubakora rugakonkoma. Imana ibarinde ibambe